Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Khairila Nursa. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Rasul. Soal: padum boh sifat yang wajib bak Rasul? Jawab: put boh sifat. Soal: teh put. Jawab: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Soal: padum sifat yang wajib dan mustahil bak Rasul? Jawab: 8 sifat. Soal: teh 8. Jawab: siddiq, benar Rasul. Mustahil, sulit Rasul. Amanah, percayaan Rasul. Mustahil, khianat Rasul. Tabligh, neputruh li Rasul. Mustahil, hana neputruh li Rasul. Fatanah, cerdik Rasul. Mustahil, bodoh Rasul. Soal: padum sifat yang harus bak Rasul? Jawab: saboh sifat. Soal: teh saboh? Jawab: gemu sifat dengan sifat basyariah. Soal: teh mithil sifat basyariah? Jawab: lageja, du, deng, mekawin, dan lain-lain. Bandum sifat yang jroh. Soal: teh mithil sifat yang jroh? Jawab: aklun, syarbun, pajuhbu, tajib iya, nikahun, warrun, mekawin, dan mudarat, na sakit, na mangat, na netuang upah, na nemekat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.